Nginombuzo ojulile engifisa lana ukudlulisela wonke umuntu olalela nawe futhi ngifisa ukuze uthi bawazi ukuthi mawuzalwa wathi mawuzalwa wena kwaba khona into enganakekanga ngawe okwakumele lesikhathi ufike emhlabeni kuwe lo kugijinywe kubuzwe uma wakho okanye yena aphuthume eyobonga ukuthi ngiyabonga ke wena bani engikumemezile kunzima wangawukela usefikile kubani simethe igama sathi ubani sesicela ukuthi konke abelwe kona emhlabeni akhule nakho ngegaba zakho kwenzeke uyazi ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi abantu bahlukene kaningi ngiqwashisa abantu abaningi ngoba mina kufikile kimi ngambulelo bani uyazi nikuyenzeka umama uwengane afike kungadedeki kutatazelwe kuyele kule bese ethi awu ntombi kabani usungaze ungiyeke ngife ngiyacela ungilekelele athi intombi yakwabani omunye athi awu khehle elizala abantu omunye athi awu ngilosi yami omunye athi awesheme omunye athi awejesu omunye athi welkhanyana kuyakuthi ukholelwa kuphi kodwa kukhona lobizwayo khona lo njani obizwayo izinkolo zabantu ayifani ngibuza ukuthi niyazi ukuthi lesikhathi ukuthandaza ubiza lo mbiza ngaleso sikhathi bese uyishaya phansi ingane sabelile lo mbiza ngibuza bonke abantu abakhona ngibuza abantu abanezingane ukuthi labantu ababamemeza benze njani emva kwalokho bayazi ukuthi uma kuthiwa umntwana uphuma esiswini sikanini efumbethe ukuthi mawabiza isalukazi ezizala ubaba umame ugogo ukhokho ubani ushembe ubani noma abe kuthiwa wabiza abani sekumele ukuyele emuva yombonga uthi hawu ngiyabonga wazi wangikhulula ngoba bekuphakathi kokufa nokuphila kunzima angazi umkhona umuntu ozothi kulula nje lama iyothetha vela thatha afunda imagazini kodwa ngiyacabanga kunesikhathi sobunzima lapho umuntu amemeza khona abaye bamemeza ngisho makhelwane nawe bangamemeza usaphila awu gogo mpofu ngithandaziseni baningi abanye mhlawumbe nami ngamenyeza baningi nabantu abanye mhlawumbe abakabamenyeza umbuzo uthi mayiqedwe ukumthola lo mntwana kuthiwani uthi bawazini ukuthi kunezingane namhlanje eziyinto eziyizo ngenxa yabantu abamenyeza kodwa labo bantwana bazi baphethwe obani ngoba lesikhathi emenyeza lo muntu lengane unikwe igunya lokuthi akayibheke akube yakhe ukhandela ingilosi lomntwana iphuma lo muntu kuba nengilosi kaNkulunkulu ehlala nesini bese ekhandelwa unini lefika izofikilisana nale bizwe mina labo bantwana bonke yazi ukuthi ke namhlanje kanjani uyazazi ukuthi mhlawumbe ingxenye lo mntwana la siyabuza ukuthi kwami ngizwabani siyakwazi ukubuyela emuva thina siyothi ngani yami uzungamkhohle ubani kwabunzima ngamemeza intombi yakwabani ngamemeza ushembe ngamemeza uLukhanyana ubuda ngamemeza uJesu ngamemeza umemeze bani ebunzimeni obukubo yenzeka leyo nto mayiqedwe kwenzeka ke wenze njani thatha umntwana ugijima uyombhabhadisa umtshelile lo uyathanda yena umbhabhadisa lo mntwana ilento athandayo lo wamemeza ukuthi abeyiyo yingakho uzothola inabantu abasebenza imali abayiboni hlela ngisho kwakhe abagana kuganele imali yaphela ezandleni bayizinto kungamelanga babeyizi abasizo lezinto zalabantu abamenyeza kunzima abasizo lezinto ezithandwa yilabantu bayizinto ezithandwa yibo nezithandwa wona abanye akaze kubonga kuze kufike namhlanje ukuthi oh ngiyakubonga ntombi kamzilikazi ngakumemeza wasabela nayo intombi yakho nawo umzukulu wakho umfana wakho cela umkhulise kahle abakwenza abantu abakunaka akekho futhi okunakayo ukuthi ufike emhlabeni kanjani bathi befika abantu bebelalela izintshumayelo balalela ama scripture amaBhayibheli bangalaleli iBhayibheli elibhalwe ngabo uyalazi iBhayibheli elibhalwa ngawe uke walilandelela iBhayibheli elibhalwa ngihleli nawe wena sengifundisile bobafundisa abantu ukuthi bamaBhayibheli beyibo uyazi nabantu abaningi abangazazi ukuthi bamaBhayibheli bayama scripture bayizincwadi ezifundekayo ongathi mawuxoxela umuntu ukuthi ngazaleka kanje mina ngixoxela ukuzaleka kwami ngakhala ngembezi mangaxoxa mina ukuzaleka kwami la ngiposte bangakhala abantu ngoba mabe ngibuka bazi ukuthi ngiBhayibheli ngincwadi bangakulethela iscript mina kwiscripture abantu kodwa abantu abazi ukuthi mina ngazaleka kanjani uma ngachaza mina ngazaleka kanjani akekho umuntu ongehlala ngekhala
ngeke futhi bakholwa abanye abangenazo inhliziyo nabanomoya. Kunjalo. Amen. Amen.